Daka jing kemen ke bakrau bat ke phu ke ping rengkan bat ke jing penriam penbet ke beitanat haka jing penlong ya ke jing kop thei bhabriu homsning constituency kebelatip kum ke first miss umsning constituency arjar ar kasamla zarina rapsang kelara ikanam kum kasamla ke bhabriu tam bat ke bedat riam tam homsning constituency ya ke kerdan ke baar layora ada kasamla kumno sha mar benyang bat ke kerdan ke balaipat layora ada kasamla ila pdiang hun. Thank you. Ya ketika jingi kop la penlong daga kenhun kebelatip kum kimau bersiu hak balawan ban bishari ketika jingi kop thei babriu dai kong wanri pengrum ibede inong job jong kamis North East India House nem arjarsan ibelong ru inong akplim bapau jong kejelah nang tai Nadia's imli ibede Miss India Glamour House nem arjar khatpra ibela job ru kum kamis Queen of Universe kebalalong hari South Africa bat ibela kelalong iwe na kinong akplim bapau jong kejelah nang ta ipiba la aisun ibede iwe na ki fashion designer bapau kejela haka jing don lang jong Aryan Chetri ubedi unong seng ke perfect capture studio baru bojuran bentah haka jing penlong ye gerenstan ye kop peniriam beper haka leng jaka ka nong job jong kete jing ye kop thei babreu homsning constituency kala yoru banra ye kesong pisa ke bar po hajar tengkah bat kum juru kita langut ke nong job ki bakentup ye kamis umsning constituency rengkat bat kita arngut ki bawan baar bat balai kinyo ikalat ban leje simbenta syakarensan jong jela yak belatip kum ke face of Meghalaya house nem banwan kata house nem arjar arpulai. She is the first winner to win and to be crowned. Face of Meghalaya Arajat Adroa. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. You can leave the stage. Agajing Hakti kemakatan tadi. Now bisa buram kami kebelah. Koi kami adrom bantuan yang di ground. Ban air di search. Ban kunjuri di face. Ilap yang on. Thank you. Ladies and gentlemen, she is the second runner-up of this beauty pageant. Hello! Make some noise! Ilap yang pun ban kumju yang detail ban ai kasong pisang.
for the second runner-up of this party. We have Darwin Canfield, contestant number 6. Austin, who is the first runner-up, and she's none other than contestant number. Kuntul Sharma punya contestant number 2. Make some noise, people. A little round of applause for our first runner-up of the Beat pageant. Make some noise, stop. Make some noise, a round of applause, ladies and gentlemen. Kepada kami. Kita geng Selaimut Syahir bawa Indonesia. Henry dan Rizal Fad kita berkembang serta Suleiman Dok Iban Deshi Shah kita Iban Ridwan first Miss Umsnita